Nešto najčudesnije što je moglo da zadesi Banjalučku gimnaziju. Atelje je dio moje mladosti. U ateljevu stičemo slikarska znanja, kujemo prijateljstva, u ateljevu postajemo ljudi. Održavaju sedmično jednom i uglavnom podijeli smo u 3 grupe. Vođe tih grupa su profesor Tomislav Dugonjić i Zoran Megić. Pored tih radnih sastanaka za koje možemo reći da su obavezni, sastajemo se poslije nastave ili u subotom kada imamo slobodan dan i tada najviše radimo. Privlači ulje, tehnika rad uljem, a priroda je ta koja daje veliku inspiraciju, i mogućnosti u slikanju. Atelje je rijetkost u Banja Luci. Čak ne samo u Banja Luci, nego mislim i šire. Radi se o tome da mi imamo jedan prostor koji nije bog zna kako veliki, ali za nas je dovoljan. Sam materijal koji mi nabavljamo, u stvari to nabavlja škola. Osjećalo dosta diletantizma. Ove godine se situacija znatno mijenja. Smatram da je kvalitet znatno bolji usred brojnosti radova i stručne selekcije. Tematika je raznovrsnija i mislim da naročitu vrijednost ove godine imaju studije. U tome je razlika ovogodišnjeg salona u odnosu na prethodni. Što se tiče ovogodišnjeg salona, za razliku od prethodnog 2 salona, ovaj je salon kudikamo jači, što je rekla Ljilja prije mene. Razlika vidi se u tome što ima kudikamo manje diletantizma, manje onog početničkog. No, neću reći da su oni već oformljeni na tom likovnom polju, ali ipak neka znanja za prethodne 3 godine su mogli da steknu i da ta znanja sad primjene na ovom 3. salonu.